الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، جعل هذه الحياة الدنيا دار بلاء ومصيبة، ووعد لمن صبر على المصائب بجزيل الثواب. نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اصطفاه واجتباه وبعثه رحمة للعالمين وهداية للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أيها المسلمون، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل وطاعته في السر والعلن وفي القول والعمل، إنه من يتق الله وقاه وجعل الجنة مثواه. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحياة الدنيا جعلها متقلبة بين شدة ورخاء، بين عافية وبلاء، بين فقر وغنى، فلا شيء يدوم في هذه الحياة الدنيا، فلا حزن يدوم ولا سرور، ولكن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. قد كثرت البلايا وعمت المصائب في هذه الأمة، وكثر الهرج والمرج.
الأنفس تذهب بأدنى سبب هباء منثورا. كل ذلك ليبتلي الله عباده فينظر من يصبر ومن لا يصبر. en yetti allahu subhanahu wa ta'ala tedduɗo mawnuɗo towuɗo seniɗo handuɗo e yettede tagguɗo en woodini en waɗi en ka hoore leydi ɗo waɗani en ko hato jinɗen kon fof o waɗi ɗan gurdan ɗo ko gurdan jarrabuye en yettimo en jarnimo hiɗen qirro haqqe makko wonɗo e hoore men on wonde ko kanko Allah goto woni reweteɗo o ala ɗimmo o ala tatabo o ala tokkal o ala nando. hiɗen seedano nelaɗo men ko Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib ko o nulaɗo Allah wona kanko woni Allah ko o suɓaɗo suuta e ɓiɓɓe adama ɓen fof o nula e men sabu yurmede fiyo en daɗu fiyo en male fiyo en heɓu gurdan newiɗan ka adna ga heɓe malore ka lahara. ɗen seedo o yottinno ko o nula kon o laaɓani en reedu o ɓangini o laɓɓini o feññini o waaji o ekkiti o elti en torki Allah yo Allah juula e makko juula e sahaba makko ɓen juula e dendanangal jokkuɓe diina kaɓe jokkuno kan yo Allah jokki en kan diina tabintinna en hoore makka ƴettita en kadi e nder makka. Allahumma amin. musidɓe julɓe tedduɓe ɗan gurdan ɗan wuruɗen ɗo ka hoore leydi ɗo hay hunde ko luttata e muɗum ala so wona laamu Allah ngu. o waɗi gurdan ɗan no yiltodira hakkunde sattede e newende hakkunde jang e jarrabuye hakkunde basal e ngalu hakkunde cellal e nawnare wonde tawa ko ɗum ɗa wonde tawa ko ɗum ɗo. Allah subhanahu wa ta'ala no wawno o waɗa hunde wotere tun tawa lontodirta kono koddori e makko o muuyi wonde piiji ɗin ko yo lontodir ko ɗum waɗi o wi ka deftere makko wala nabluwannakum bi shay'in min alkhawfi walju'i wa naqsin min alamwali wal anfusi walthamarat wa bashiri الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله سبحانه وتعالى أوي ما من جربهم من دار نورتهم من داري حتر دي منيال مون حتر دي غومدينال مودون حتر دي يويتاغول أمين e tañƴinorgol men heɓugol solution min jarribora on kulol min wurta aybe hoore moɗon min jarribora on hara e fayda ɓutto ala min jarribora on kadi ɗuytoregol jawle perte ka jawle ɗuytoregol ka ɓey nguure ɓiɓɓe maaya ɓey nguuli maaya siɓɓe e yiɓɓe maaya min jarribora on kadi ka ñaameteeji mon ka remoruuji mooɗon perte ara e muɗum remo ronka moƴƴude moƴƴa ronkon wa'ude moƴƴa kulle ara ñaama o wi ɗum ɗo fof min jarribora on min dardora on ɗum ɗo fof o wi weltin noon muññiɓe ɓen heɓoɓe jarrabuye muññoɓen Allah subahana taala wi Muhammad weltin ɓen ɗon ɓe heɓay welo welo ɓe wewla ñande goo ɓen ɓe tawata si musiba heeɓiɓe si tana heeɓiɓe si jarrabuye heeɓiɓe si albala o yani e maɓɓe woni ko ka jawdi yani woni ko ka ɓandu yani ka cellal woni ko ka ɓey nguure ɓe wiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. menen dey ko Allah jeymen menen e komin mari kon fof ko Allah jeyi inna lillahi menen fof
ko Allah men wodani ko Allah jeyi men wa inna ilayhi raji'una menen kadi pellati ka makko men hotata kadi ɓurin ɗum na ko satti tiiɗa e amen meɗen muññi ko kanko okkuno o jaɓiti ko kanko wanno o itti ko kanko ɓuttinno o wulni ko kanko sellinno o ñawni meɗen jaɓi kodduri e makko on meɗen jebbilanimo Allah subahana taala wi'i wa'uɓe ni ɓen oyi ɓeeɗo alayhim salawatu min rabbihim ɓeeɗo Allah yurminaye ɓe Allah moƴƴoto e maɓɓe Allah hawrindinaɓe ko ɗaɓɓa kon o wi ko ɓeeɗo kadori fewɓe ɓe naam ammatil balaya wal masaib musibaji ɗin hande tanaji ɗin e albala'uji ɗin ɗi heewi warangoji ɗin ɗuuɗi ɓittende nden ɗuuɗi e nder moftene laaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam soko Palestine daruɗen hande ko warindiro siko Sudan ko warindiro Yaman ko ɗum woni toon Irak wayrondira e muɗum Suria wayrondira e muɗum Liban e nokkeli goo e nokkeli goo jarrabuyeji gereji yeddodire feddeji tahaddas dhalika fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala haraj no yewtiɗa ɗum wo hande e bofte ɗen a tawa a hewtinali ka woni toon ɗum ɗo ko koddori Allah ta ɗum waɗu ha goɗɗo o sikkito wonde ɗe moftede laaɗo ko ɗe ɓuri moƴƴude tawon tigi sikkito ɗum ko ɗe ɓuri moƴƴude sabu kono Allah yiɗiri jiyaɗo makko on wo ko noon ko jarribori mo hadith mo Sa'd ibn Waqqas filli wonɗo ko sononu Tirmidhi radiyallahu an Sa'd ibn Abi Waqqas eɗen anndi ko gooto e weltniraɓe aljanna ɓe o wi qultu ya rasulallah ayu nnasi ashaddu bala'an qala al anbiya'u fal amthal wal amthal yubtala arrajulu ala hasabi dinihi fa in kana fi dinihi sulba ishtadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala hasabi dinihi ثم قال ولا يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة Sa'd bin Abi Waqqas o wi min enen nelaɗo yimɓe ɓen fof ko hombo ɓuri sattude jarrabuye albala'u muɗum ɓuri tiiɗude jarrabuye muɗum sonja muɗum tampere muɗum ɓuri tiiɗude e yimɓe ɓen fof laaɗo maki ko annabaɓe ko pellet e nder enen ɓiɓɓe adama ɓen fof ko Allah ɓuri yiɗude ko nula ɓen annabaɓe ɗum chak hada la yumari fihi aqilu kala jon haqqille o yeddata ɗum no few laaɗo maki ko ɓe annabaɓe ko ɓe ɓuri sattude jarrabuye pellet sen daari neɗɗo ara tawa yimɓe ɓen fof no fewti ngo sengo ɗo ko ɗum ɓe hooli ko ɗum ɓe gomɗini ko ɗum ɓe jaɓi ko ɗum ɓe woni e dawande ɓe hirda on ti yarayna onon ko wonɗon ɗo ko na gonga pellet siko ayɓe o heɓi ko yennegol ko aybinegol ko jofinɗinnegol ko ɗum wasi ala ko ɓe wowlaka ɓe innama ko ɓe feetuɓe innama ko ɓe mbilaɓe innama ko ɓe mbileɓe innama ko ɓe fenoɓe ɓe wolama piiji ɗin fof bal woɓɓe e maɓɓe warama o wi annaba ɓen ko ɓe ɓuri sattude tiiɗude jarrabuye refti noon ɓurɗo heddoɗo on kadi ɓurɗo ɓattade ɓe moƴƴugol ko on kadi ɓurata jarrabuye ɗaɗo maki neɗɗo no jarribe embere tiiɗugol makko ka diina no diina makko kan tiiɗiri wo ko noon jarrabuye makko on tiiɗirta no diina makko kan foyguitori wo ko noon jarrabuye on foyguitorta o wi jarrabuye no wonda e jiyaɗo on o jarrabuyeɗo no iwa goɗɗo goo no ara hanki ko ka ɓandu haari mo nawni o ndikki hande ko jawdi nin perdi janngo ko ɓiɗɗo on nawni
faɗɗi janngo ko goɗɗo maayi ɗum jarrabeji no aratu no lontondira e makko ha Allah waɗa ɗi sabu bakkatuji makko ɗin fof yaafe hara mo yaha ka hoore leydi ɗo ala bakkatum hay gootum ɗum no ɓurno so heɓi million ji dollar idan o jarraboye ɗo no woodi ko nemuɗo kadi Allah subahana taala wi am hasibtum an tadkhulu ljannata walamma yatikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massathum alba'sa'u waddarra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasra allahi qaribun. En sikku en naatay aljanna tawa ko sukkare njuuri tun, tawa no lewñi tun, tawa soñja heɓaaki, Allah wurtaali ayɓe hoore meɗen, jawdi men bonaali, ɓiɓɓe maayaali, ɓanndu muusaali, tampere waɗaali, on tigi o sabotaaka, o yennaaka, o aybinaaka, o sanctionnaaka. O wi hara sifa attinooɓe ɓen ko heɓunoo ko, yimɓe moƴƴuɓe attinooɓe ɓen ko heɓunoo ko nge jarraboye en sikku enen en laawoto ɗum en daɗay ɗum ɓen heɓino jarraboyeji wa zulzilu Allah wi ɓe yeƴa ɓe dimba. Allah jarribo to ndaara si tawi no tiiɗi ka tiiɗa himo anndi goy kono o jarriboto ɓe yeƴa ha hay nulaɓen tigi inni nulaɓe nge gomɗin ɓe inni ene ko honde noon ballal Allah ngal arata hewti nokkugo awa ɗo si Allah faabaki ɗo awa aray lanni c'est fini ha hewti ha kamɓe tigi ɓe taƴi ko ɗum aya goo wi hatta iza stayasa rusulu wa dhannu annahum kadi kudibu ja'ahum nasruna fa nujjiya man nasha'u wa la yuraddu ba'suna anil qawmi almujrimin. O wi ha nulaɓen tigi fayda ɓe taƴi ɓe sikki wonde ko Allah fodonoɓe ko ɗum lattako, sikki wonde ko ɗayne ko sama kala Allah nafi jowo Allah si fodi o hunnayi o awa en o wi ha nulaɓen fayda ɓe taƴi ɓe sikki wonde ɓe fenanama ɓe ɗaynama. Allah wi ja'ahum nasruna ballal amen ngal nun ari fewdo ɗon. Allah wi fa nujjiya man nasha dandaɓe men muuyi yo daɗu ɓe ɓe gandi qisaji maɓɓe ɗin ko honno ɓe wattinirno. Allah halki ayɓe maɓɓe ɓe ndaru firawna e Musa yehi ha tawino ha ɓe wi inna la mudrakuna ɓe hewti en lanni ɓeɗo si nangi en aray ala ko wawɗen hande kadi. O wi kalla inna ma'iya rabbi o woye yewonde Allah ko ɗon Allah yooli firawna e koneni muɗum annabi Musa e jama mum no ndarude fa nujjiya man nasha'u o wi wala yuraddu ba'suna anil qawmi almujrimin. Lette amen ɗen Allah wi lette amen ɗen ɗe sakkatake fiita ɗe hewto e ɗi bandiji ɓe bomɓe. Ko woni Allah wonde o tettuɗo yumhil lakin la yuhmil imo accana on tigi ɗon espace yonti ger ko faala o sikka o fooli o waɗa décret ji o waɗa ɗum ɗo o waɗa ɗum ɗo o soka o raɗo o piya o letta o sikka ɓuri makko ala on fir'auna wi noon yaha o inna ana rabbukumul ala wurin ko mi woni Allah mon supérieur jo inna allaha la yumhilu lilzalimi hatta ida akhadahu lam yuflithu. Allah no muñano toñowo accanamo ɗon ha on tigi sikka Allah yeggitimo ma Allah mara feere makko kono so nangimo futatako ñande on tigi watta e kasangue ɗon wiyatake excellence ala ko fure on koor on adde koor on naɓe koor on ƴette koor on fuutako hande kadi jonnitama jeyɗo ɗum on. Idan jarrabuye aray jarrabuyeji no woodi fewdo ɗo Allah no jarribori mofte ɗen bel umum warindiro no wurti ayɓe jogiiɓe doole jogiiɓe pehe fewdo ɗo wona hande fuɗɗi neeɓi kono
wal aqibatu littaqwa wal aqibatu lilmuttaqin battane ɗen ko julɓe ɓen mari. ay julɗo on haysi a warama a perda, sabuna ka gere si a warama ko pellet, si tawi ko sabu Allah haɓuɗa ko pellet anata aljanna. Allah subahana taala no wi fawtanike wonɗo e haɓude sabu laawol dina makko kan no ɓantora mo fawtani mo gotel e piiji ɗiɗi, imma o fooloya o artida e ngalu, ma ɗum o ware o naata aljanna. ñande goo hadis wonɗo ko sahih boukhari, khababul arat emo fillano en sattede ko ɓe heɓuno fewndo ɓe tawti tun nelaɗo fewndo tawi wela tawtugol ɗon wela fi ko waɗi mouvance on laamiɓe ɓen no jogii doole ɓe ala yurmede. o inni men ari shakawna ila rasulillah sallah sallam wa huwa mutawassidum burdahu fi dhilli lkaaba. men ari men tawni laaɗo no beli no awli doloke makko jano on, himo ka ɗowdi suudu kaaba no waɗi ɗowdi, mo ari ka ɗowdi ɗon mo beli ɗon mo awli doloke makko jano on. men ari men wullite makko men inni ala tastansir lana ala tadu llaha lana, e nelaɗo ene a ɗaɓɓiranta men ballal, a du'anta ko men torɗa Allah yo Allah halkuɓe ayɓe, yo Allah foolin men, arena ko men woni e muɗum, ndaari tampere, ndaari soñdia, ndaari ɓittinede, ɓeeno piyede, ɓeeno raɗede, ɓeeno yennede, ɓeeno sabotede. men ala kamen rewi o hara hiɓe ndara men guite bonɗe, hiɓe yenna men, hiɓe kuulo men, hiɓe waɗa ɗum hiɓe waɗa ɗum ɗa. a faabata ko men no, a ɗaɓɓanta men faabo ɓay Allah no wawi faabade heña noon. intervention Allah on ko rapide, so wi kun fayakun. nelaɗo maaki o maaki inna man kana qablakum yu'ta birrajuli fayuhfaru lahu fi lardi fayuda'u fihi summa yuda'u lminsharu ala ra'sihi fayuj'alu nisfayni wa yumshatu بأمشاط الحديد ما بين اللحم والعظم ولا يرده ذلك عن دينه. o wi hey ɓe attinoɓe on wonnoɓe julɓe e moftali attinoɗe ɗin tawtunoɓe nulaɓe ɓen lettano ɓuri ko lettanon ɗo ko goɗɗo e maɓɓe ɓe addanimo ɓe asa leydi ndin ha hewta keeci makko ɗin ɓe joɗɗinamo ɓe awa ɗon wa awawo leggal, ɓe adda seera ɓe joɗɗina ka tumbere hoore ɗo ka ɗuure, ɓe seeka ɗon ɓe waɗa bo pecce ɗiɗi, nde a feccere yanira ga nde a feccere yanira ga. woɓɓe ɓe adda ɗum ɓe adda janɗe ko aywa peeñe ɓe cikka ɗo ha hewtoya ƴiyal ngal, ɓe pooɗa ɓe huttiramo wa huttowo ko maayi. o wi ɗum yiltatamo e diina makko kan, himo wakkili o maaya, himo wakkili o taƴire kuccum kono o yiltatako. o inni wallahi la yutimmanna allahu hadha al amra hatta yasira rakibu min san'a ila hadramaut la yakhafu illa allaha wa dhi'ba min ghanamihi. Allah timminay ɗum, koko yiɗon no satti ɗo ko, koko yiɗon no ɓiji ɗo ko, koko yiɗon no soñje ɗo, ɗum Allah timminay ɗum. ɗum hewtay fou adna on fou ha goɗɗo iwa ka wiyete san'a, ɗum ko capital yaman, yaha ka wiyete hadramaut deuxiéme capital ngal, hara o huula haysina Allah, ma taw hawro e bonum ma ndondu yana e be'um makko na dow goɗɗo o huula hande kadi goɗɗo. ko waɗi l'islam arda e ɓuttu, l'islam arda e hoolare, mo be hare no andi ko honɗum woni haqqe mum on, ko honɗum fawi ɗum. o wi neɗɗo alawo julɗo ma min muslimin
يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. الله أكبر. طوبى لمن صبر واستغفر وشكر. أوي ala e julɗo alawo e julɗo mono heɓa ɗum tampere ɓorde nawnare ma tampere goɗɗo wonde goo ko wona nawnare. sina allah fukkiray ittiray hoɓɓitiray sabu ɗum ɗon bakkatuji makko ɗi saama ɗi yana wa leggal si yoori no haako maggal on saamirta noon. idan haray ɗi musibaji ɗi wonda nge heɓude ɗi jarrabuyeji ɗi albala'uji allah wurtugol ayɓe e hoore enen julɓe ɓe, allah wurtugol toñoɓe e hoore meɗen, pertu ko heɓeten ka jawle meɗen, soñja ko heɓeten ka ɓeygure meɗen, ɗum ɗo fof si en muññike en jebbilaniki allahu subhanahu wa taala allah waɗen ɗo sabu ha bakkatuji men ɗin yaafe. ko dalil kadi tindinaɗo wonde wonti ko julɗo wona julɗin kinniɗo fannin no weeli ko julɗo si woli tun wona wigol yomi mi famanali ɗum. en julɓe hande daari ko julɓe wona e waɗede, daari julɓe no ware, daari heferɓe no wara julɓe. tayib nulaɓe wara, annabaɓe warama, zakariya e yahya ko waraɓe, nelaɗo ko noni waɗaka. hoɗum waɗi goɗɗo landi imamu shafii o wi ya imamana an yumakkana arrajulu fa yashkur afdal aw an yubtala fa yasbir. o landi imamu shafii o inni ene neɗɗo waɗanegol piiji ɗin fof newende jawle laamu teddungal ɓuttu o jarna allah o yetta allah ko ɗum ɓuri moƴƴude kaa ko o jarribegol o muñño. ɗin ɗiɗi ko honno ɓuri moƴƴandemo. o inni la yumakkanu rajulu illa an yubtala fagadi tuliya nuhun wa ibrahim wa muhammadu fa sabaru falamma sabaru mukkinu. o inni neɗɗo waɗantake newende o jonne possibilité ji ɗin fof o laamo, o heɓa teddugal, o heɓa jaahu, o heɓa yiɗede, o heɓata ɗum ado o jarribede. ko jarrabu ye on atti o wi sabuna allah jarribinoke nuh, allah jarribi ibrahim, allah jarribi muhammad, ɓe muññi. ɓaawo ɓe muññike noon allah noon okkori ɓe ko neɗɗo ɗaɓɓata ko. idan ko muñal ngal ka jarrabuye ko ɗum atti taw heɓugol e ko ɗaɓɓa kon. allah subahana taala no fodi wa'ada allahu alladina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fi l ardi kama stakhlafa alladina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. allah fodi ɓe julɓe gomɗinɓe moƴƴuɓe, allah jonnayɓe laamagol leydi ndi, allah jonnayɓe fewjugol ka leydi, allah jonnayɓe doole ka leydi ɗo. ɓe lonto bomɓe ɓen potto taw kamɓe hettata wona waɗirno noon law woɓɓe goo kadi e lawɓe. firawna en ko hombo lonti firawna en moussa alayhi salam, yimɓe bomɓe ɓen e moftali feƴƴunoɗi ɓe wonno dundarankoɓe, ɓe duumi e laamu, ɓe lorri, ɓe tampini. allah itti ɓen ɗon addi julɓe ɓen lontini. o wi ɗo kadi ko wano noon, o wi allah jonnay, kono noon kanko allah o hawja. en toriki allah subahanahu wa taala yo allah o ittu jarrabuyeji ɗin, yo allah o arsuku e muññagol. aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى
وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع آثارهم واقتفى. en yetti allahu subhanahu wa taala e alhaaliji ɗin fof kanko o yettete no o warri o ko yawimo o jarama, sabu no o warri o ko noon ɓuri moƴƴirde. wallahi kala no allah waɗiranma andu ko noon ɓuri moƴƴandema. no gasa noon an na noon faaliraɗa, an sikka autrement ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude, konta ko ɗon ɓuri moƴƴude. ko ɗum waɗi on tigui jarna e allah no wayi wo no wayi e jarnimo. en torikemo yo waylan en alhaali bonɗo o wattana en alhaali moƴƴo, yo ittan en jarrabuye o wattana en aafiya, yo ittan en nawnaje ɗen o lontina ɗe cellal, yo ittan en basal ngal o lontina en ngaalu, yo ittan en foolede o lontina en foolugol e fewjugol e hiɓinegol ka hoore leydi ɗo. anden jarrabuye jiyaɗo allah on no Ibnu Qayyim o wiiri noon, si tawi piiji tati e timmi e makko hara ɓe wi ko wiyete ko saadatu darain, heɓugol ko ɗaɓɓa kon ka aduna e ka lahara, malal. ida un'ima alayhi shakara wa ida btuliya sabara wa ida ajnaba istaghfara. قال هذه الثلاثة هي عنوان سعادة الدنيا والآخرة. ابن القيم o wi si tawi neɗɗo woni si o neminama, o heeɓi nema, o heeɓi moƴƴere, o heeɓi ko o faalano kon, o yettay allah, o jarna allah, o bewata, sabu nde moƴƴere o ɗum bewnatamo. woɓɓe moƴƴereji goo sinda si ɓe heɓano ɗi, ko waɗi ɗi addanayi ɓe albala'uji molanaɗi allah. tawa si o heeɓi nema o yettay allah, o jarna allah e nema on, o jarnira allah nema on. si o jarribama o heeɓi tampere o muñño. wonde jarrabuyeji goo kadi moƴƴana woɓɓe goo, puisque si ɓe jarribama jarrabuye ɗum pooɗanayi ɓe jarrabuye ɓurɗo ɗum mawnude. goɗɗo si o nawnirama ɗum defimo waɗugol shirku, nde nawnare ɗo addanalimo jam. si neɗɗo heeɓi perte e jawdi makko ndi, o perdi, o haɓɓitike noon o heɓay jawdi, o rewoyi laawi shirkuji, o perte makko ɗo addanimo perte ɓurɗo mawnude. sabuna wallahi alladi la ilaha gayruhu, perdugol ko heɓata ka aduna kon fof sinda ɗum si on tigi perdal dina makko kam. perte ɓurɗo mawnude on ko perdugol dina mum kam, perdugol tawhid. si neɗɗo tawhid makko o mortike, tawhid makko on boni, haray hunde moƴƴirali mo. o wi tammum ɗum wa ida ajnaba istaghfara, si o waɗi ida adnaba istaghfara, si o waɗi bakkatu tawa o torto allah yo allah yaafamo. no waɗi waɗoɓe bakkatu a walayna a kede ko min to woni wadde ɗum, kede an kan ala wadde ɓuri ɗum. dar o mapaki bakkatu ko waɗi ko ngo e nawigol astahfirullah, e mi tuubi, e ɗo anitiniɗan ɗo, e andi jaka min mi yeggitino haqqillan huccinode ɗo ko boni. ko han no anda neɗɗo wo neɗɗo waɗa bakkatu, kono yo eto hara bakkatu ko watta kon o jokkintinnayi bakkatu on tuububuye e waɗugol moƴƴereji goo. wa atbi sayi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqi nasa bi khuluqin hasan. idan julɗo on siko masibo yani e hoore makko, ma yani e musidɗo makko on, ko honno hani wadde. masiboji ɗi no woodi, jarraboji ɗi no woodi, ko honno wonti hani wadde. aranon noon ko yo muñño, woni koye hoore makko yani, woni koye hoore siɗɗo makko yani. yo andu allahu subhanahu wa ta'ala no mari musiba ko ɓurɗo on ɗon. ko ɗum waɗi alhasanul basri o inni min si tawi musiba yani am minna alhamdulillah, ɓeyni fi hon ɗum. o inni goo taw miɗo andi allah no mari ɓuri on ɗon, ɓay ko ɓerɗon hatti, enen mi yetti allah, ɓay no wawno feƴƴugol ɗum. idan on tigi muñño, o anda musibaji allah ɗi na ɗon ɗi hatti, ino woodi ɓuri ɗin ɗon. ko honno heedi ɗon
o toro allahu subhanahu wa taala yo allahu ittu masiba on, yo allahu wawnumo muññade jarrabuye on. ko honno heeɗi ɗon yo suɓu ko honno ngo wowlata fewndo o heɓi musiba ma fewndo musiba yani hoore musidɗo makko. no woodi e julɓe ɓe tawata musiba yanayi e hoore julɓe woɓɓe goo, on musiba yanɗo e hoore julɓe ɗimmoɓe makko ɓen ɗum defamo kanko heɓugol bakkatu. o wowlaɗi o hanano wowlude, o waɗa ko o hanano wadde. ko ɗum ɓe on tigui ndaara o ƴetta dawabitu charia no sharia on wiiri noon o waɗita réaction. woni musiba en koye hoore ma yani, jarrabu en ko hoore ma yani, woni jarrabu en koye hoore siɗɗo ma yani. ko honno waɗita réaction, ko honno dartorta. si a dartori e noneji goo no gasa ko bakkatu kadi ɓannanta hoore ma. ko ɓuri hanude ko wallirte musidɓe meɗen ɓe Allah huɓɓi gereji ka leyɗe mum ɓen, ɓaya himata ko ƴetten finkari hen wallen ɓe, walliren ɓe du'a. atahzau bidu'ai wa tazzarihi wala tadri bima faala du'au sihamu lleyli la tuhti walakin laha amadun walil amadi inqida'u. wota yawo du'a ta foygintin fi du'a, ko du'a watta kon ala ko wawi wadde ɗum hewti du'a. kono ko kure jemma ɗe wopata noon, kono fiɗugol majje on Allah no happi ko fewn ɗo ɗe fiɗata, wona hawjere ma nde ɗawa torade hande wona duuɓi joyi si ɗum Allah jaɓa ɗum. kono so Allah jaɓoyi wo haray lanni, haray ko mettino kon fof fi haray weeli fi. idan waɗanen ɓe du'a torɗen Allah subhanahu wa taala ala korɓe polgal, waraɓe maɓɓe ɓen yo Allah winduɓe ka yamɓe shahidi, barmɓe maɓɓe ɓen en torki Allah subhanahu wa taala yo Allah ndikkinɓe, yo allahu ɗanni gere on, Allah ɗanni gereji ɗi fof kala kadi huɓɓe hoore aduna on ɗo. en torki Allah subhanahu wa taala Allah okkore ɓuttu, Allah okkore ɓuttu, Allah okkore ɓuttu ka leydi meɗen, Allah okkore ɓuttu e aduna on fof. yo Allah ɓuttinan julɓe ɓen, yo Allah okkore en ko ɓutti, waɗa e ko ɓutti kon geɓal men ngal. en torki Allah subhanahu wa taala yo Allah moƴƴo e meɗen, o waɗa e muññiɓe e ɗi jarrabuyeji, o itta jarrabuyeji ɗin e hoore meɗen, o itta jarrabuyeji ɗin e hoore julɓe ɓen fof. en torki Allah julɓe nawnuɓe yo Allah ndikkinɓe, wasuɓe yo Allah aldinɓe. en torki Allah subhanahu wa taala majjuɓe yo Allah o andinɓe, ɓoyliɓe yo Allah fewnuɓe, bomɓe ɓe yo Allah moƴƴinɓe. Allah moƴƴinange en zurriyaji men ɗin, o yafano e mawɓe meɓen, o pooɗa balɗe meɗen e hoore dina ka o yiɗi o yarli, o warsike en battane moƴƴo. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وزكي انفسنا واتها تقواها انت خير من زكاها انت ولي ومولاها. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انعمنا بنعمك التي لا تنفد. اللهم انعمنا بنعمه الامن والاستقرار برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تدعنا ذنبا الا غفرته ولا دنا الا قضيته ولا هما الا فرجته ولا مبتلا الا عافيته ولا مريضا الا شفيته ولا جاهلا الا علمته ولا ولدا الا اصلحته ولا حاجه من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاه الا قضيتها ويسرتها وعنتنا عليها بمنك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله
استووا تراصوا واعتدلوا الله أكبر. الحمد لله رب